ole clear tu zong te in zawai chi bai le vekule he tun tuma hian avoi ni na tan world cup chungchang kan ron tar lang le dona ama kan han soi thin ang khan news han chiara report te uluk taka zia nuwa chiara khatianga ti kha ani lowa live record kan ti ang chi hi ani dona chuwang chuan klema du thu sam lo fel file lo deuh lai te po om thei ani a in mi hriat thiam kan han ngen lo ka tin footballer te hi an ming a har thei em ma then khat chu aziak anga lamrik tur ni lo ang chi po atama chuba ka chuan English Premier League pon lama om star player ni phachi asi lo ang chi phei chu an ming han lam sual palte om thei ania chu tianga po chuan kan in hre thiam anga keimani point ma son zel kan tumanga thei top kan chuwa tlang don ania ajing theiang berin world cup chungchang hi rontarlan kan tum don ani tuna chuan fakna huni lo ma tran ve ro le naktuk pathian ni jing khowar ma ani chu jing dar thum le achan ve hianin group cia team thazwal team chungnung zual pani world cup a record nei thaber Brazil le Africa ram te jinga world cup a thleng ber record chelmek tu Morocco te anin ma chondona he in khel tur hi group match a an voi khat in khelna tun world cup bi ka chuan apui ber tur rangai ania achan chu group cia hian Brazil le Morocco ba ka Haiti le Scotland te anoma an ming kan han lam ma sak te ba khi chu tun truma hian an group atanga tlang tura be sei chi an nilawa Scotland kan rianga an ram ming po kan thlara football po kan thlar viau an mani hrim hian antinan Scott McTominay ti ang chi te player thave tak hi an nei thina English Premier League vel le Europe level po thave tak an nei thina amero chu World Cup a hian record tha an la nei ngai lova engtiklai ma in knockout round an la thleng ngai lawa Scotland hian tun thuma po hian an in pet tling thra mania chuwang chuan an lakatang hian result tha a be sei om lutuk lova tin Haiti hi kan hri anga ram buai ania kumsang khajakwa somsari palit nuwa avoi khatna na World Cup ron khel ve chau ania nakina anni ram chanchin hi angai nombi ka wangin a hranin an chanchin bi khi kan laron ti chuak don nge pathian jar kan damani chuan an ram chung hrim po football match a khel theilova misual rol kan ti geng hawin an ram an thunun tlata wangin mani ram chunga home match nei mi alo mani ram chunga in khel theilo chunga World Cup ron khel ve trok kan nia chuwang chuan an budget te engkim hi aniama tin player thapo an nga lo zuala chuwang chuan in group stage spell tura han be sei ngam an nilwa Brazil le Morocco te point box an ni arin omani pool match a then chuan an tia group match angchi a hianin atlang puin team thale team thalo te hi atir lama anin sudu viawa tun trumpi ka hi chuan group CB ka hi chuan team thra pani Brazil le Morocco an in sudona hi an match khatna tur ve ani a group stage B ka chuan tuna an in khel hian tunge group leader ni ang enge an din munzel ni ang ti a hril dona wangin tun World Cup khel me ka chuan hi in khel ro pui in khel en chak om ron lang masaber ani ome soito ang khan naktuk jingdar thum le achan ve hian Brazil le Morocco te hi anin khel dona team pahni te hi World Cup record hrim ang zonga chu chuan an din mun in thlau viau ma se an player te keima nia an lar dan khovel ma a an lan sar dan ang chia po in thlau ma sela tun din huna ero an in thlau lo viau ani football huanga hian khovela football khai ding tu FIFA kantina world ranking ati chuat harpera khan Brazil hian parukna an hawa naktuka an tumpui tur Morocco hian pasari na an hau ve thunga chuwang chuan world ranking a parukna le pasari na a in dot chia omte in khel hi a in thlau lua theilawani a mu nom hlepo arin omani ram pani te hrim hi competitive le international friendly ang chia hian voi thum chi an la in suwa a chan chu an khomwal pui omna a in an lo wangin World Cup le friendly match ba ka in sut theina an nei lova hetiang khomwal pui big in elna hian in sut na chan san nei lo ti na ni chu voi thum an in machon to Brazil hi voi ni an chaka Morocco hi voi khat an chaka in ne tok an nei lova World Cup a hian kumsang khajakwa somkwa pariat World Cup friends ina adol trum khan team pani te hi group khata an omduna chumi trum chuan finalist nita Brazil hianin
สิทุ่มฝ่ายโมร็อกโกฮีอันเนียอามาโรจูโมร็อกโกเฮียนนัสดักินมาอันโซนาฟุตบอลอันทังเลียนะอันอินตุมนุนเบอร์ international friendly match อันเคลกุมสังนี่สมนิปทุมมาร์สลาคานรินโลเดวินโมร็อกโกเฮียนทรูวันอินบราซิลฮีอันเนเวทุงอันนี้จู่อันดินมุนทาร์เบอร์อันนี้อวังอินแอฟริการัมเตจิงาWorld Cupแข่งสังเบอร์นี่นะเขาเมกตุเฮียนบราซิลตุนนาย World Cup quarter final เปลเลยเทโลฮีอันหุบหุบบีกินอารินอมลวันีที่ชวนบราซิลบีกีโลเคลียร์ไตละ World Cup ชวนบราซิลมิงเชลล์กันอมลวังWorld Cup ซงอันอินลันเวกตัวไว้สมนิปัตหุมอันอินลันตัวติน World Cup รีคอร์ดในทะเบียนนี้กุมสังขจกวสมงาปริยัตเตสังขจกวสมรุกปนิสังขจกวสมสรีสังขจกวสมกัวปลีเลสังนิปนิเตคานันจัมเปียนะ World Cup เคลคิมอมชุนนิมาเซละกุมสังนิปนิอันจัมเปียนนัวจังคานรีคอร์ดที่อันในชัตโตมีอโลทุงอันนี้อามักเวอังเริงคมไหมกุมสมนิปลิชุง World Cup Trophy อันจอยโตโลวานีขามีกุมสังนิปนิSouth Korea และญี่ปุ่นใน World Cup อันอินเทนโตรมกุมา Final 2-0 Germany อันเนนูคานวยคัด Semi Final อันแข่งตีเราจูวยคัดมา Quarter Final อันเปลโตแล้วว่าอันกระไฟเวกันนี่จูตินจุดตาปอจวนกุมสังนี่สมปลีย Semi Final อันแข่งตีบักคัดจู Semi Final ตักเนียลปออันแข่งจุยโตแล้วว่า World Cup รีคอร์ดในทะเบียน Covel หัวปอ Player ท่าเอ็งไล่ปอในเรื่องถึงบราซิลตานชวนไออินเมลวันนี้ World Cup Quarter Final ลักลาคีอามาเอโรจูเพลเยอร์ในธรรมะเซลาโค้ชอันในชัดลาวางินอันตลาอันติทรีนะอาชันจูบราซิลเฮียนรัมปอนมี foreigner กันที่อังจีโค้ชชารอยฮีอันเทรมมายาตินโค้ชปออันในชัดทินเรงจูวังชวนอันมานีมีเลสาอันรัมมีเลสาเตอันเพลเยอร์ลุยเตอันแคปเทนลุยดุงกาอังจีแต่ปออันหันรวยทรีนะมาเซก็จริงละมาอันสร้างตลอดเดือนเงี้ยมันนี่อันริซัลฮีอัดทางไอโลวิวมายาจู่วางชวนกุมสังขจกวสมกัวปลี World Cup อันแชมเปี้ยนทรูมาอันตุมปุยอันเนตักอิตาลีแอสซิสแตนต์โค้ชค่ะยุโรปเละเขาเวลังปนกันเทลาร์เวียงจู่คาร์โลอันเซโลตีค่ะอันละตาอิตาเลียนโค้ชนี่เอ็งคิมะต้นเรียนงานนี้ฮีตุนทรูมฮีบราซิลินาฟอเรนโค้ชอันลักมาสักเบอร์อันนี้เงี้ยอามาโรจูอันนี้เขาว่าอันรีคอร์ดเลยอันสูงนู่นอัดฮัลุตุกจวงละวันนี้ World Cup qualifying match อันหันเคละคาร์โลอันเซโลตีอันลากะวางคานอันลากะเบสเซอาสังวิวมายาอามาโรจูปังอานะอันนี้เทียรามา South America คอมวอลปุย World Cup qualifying match อันเคละฟอยรุกเซตอันโตมันนี่บราซิลฮีกุมสมนิเลียมตัดชุงคาน World Cup qualifying match เฮียนบราซิลฮีฟอยงาชีอันโตมาจุมีกุมสมนิชุงอันโตมจัดอายตัมจูตุนจุมบี World Cup qualifying match เฮียนอันโตมันนี่เฮติคอปเพลเยอร์ในทัดจุงเสียอันโตมฮีอามักอังเริงเวียวอันสตาร์เพลเยอร์แอนตินันวินิซิอุสจูเนียร์อังจีเดฮีinternational level รัมตานะอันเคลเฮียนอันเจทามังทัดถินลว่าจู่อันบวยนะอันนี้ติน midfielder ทัดตักอันเนียกันวิดีโอมาสากันสวยตัวอังคารลูคัสปาเกตาเตคาซิเมโรเตบรูโนกิมาเรสเตอันเนียมาเซมักเดวจูรัมตานะอันเคลินอันคอมบิเนชันฮีอัตราเทจวงลวันนี้อันหันเคลา South America รัมเตนาวโจกังไงเตลักะ midfield อันทุนุนเทลว่า midfield อันทุนุนเมียวลว่าวางินอันมาตองทัดตักเต็นอันมาโมอังบอลันมุลว่าจูวางชวนอันโตมเละคุดทีนะอามักอังเริงเวียวว่าตุนทรูมาโปเฮียนบราซิลจักโลนาไลเบอร์จูอันมิดฟิลด์ที่อันนี้อันที่ตุนทรูมาเฮียนเอ็งตินเงมาอันรอนโซนังติเรียดเทียมอาหารเวียวว่าจุดที่รัวเลโรจวนโกลทุนอันฮาร์สัตโลขบปัตินโกลทุนนารมจางเสียมปออันฮาร์สัตโลวันนี้จูมีอมเจียจูอันฟอร์วดเตอบิกตะกินอันทราที่อาเรียตาตุนทรูมาโปเฮียนินจูอันชัดนาไลตูร์อันนี้เลงจูบากาเซนเตอร์แบ็กอันในทราบกะฮีอันจักนันาร์ตูร์อันตรนุงอภุยชันตูรันนี้กันเรียงEnglish Premier League และยุโรปอังปัวตุนลายเซนเตอร์แบ็กทราเบอร์กาเบรียลอันนี้จูบากาชวนยุโรปแชมเปี้ยนนะอันแคปเทนนี่ปะมาร์กินโนสอันในบกอันปนีอินกบริงอดโปฮีอักฮงเวียวินอารินออกมาจ
chu ba ka asira ding turin Danilo le Alexandro te an la nei le boka a matong hi chu an ngai tu omlo khop maya ti han en thuak po hian Vinicius Junior an neya Cunha a omboka Rafinha ala omle boka an pathum ringot po hi an tor hlek oma an ni thachang dol tu atan hianin Gabriel Martinelli te Neymar po Adam chuan ala omdona Enric a omboka an tlar ma hi han soile taila poison rang ranga khel thei an ni tak hi an thatna ania Cunha ang chi te hi false nine angina khel theya left winger angina khel theya attacking midfielder ang poina khel theya tin Rafinha po hi left le right a khel theya attacking midfielder ang po khel thei ania an attacking midfielder Lucas Paqueta te po hi striker thlenga wesamtana lo ni to thrin ania chuwang chuan atlar ma hrim hi chu an ngai tu omlova midfield combination tak hi engtin nge Ancelotti hian a ron siam thatang ti hi hriat achak om khop maya chuti ruala ro chuan tun hnaya an result ranga ero Brazil hi an cheto lem lovani World Cup tran ma international friendly match an khel nung pathuma te an chak veka 3-1 in Croatia an hea 6-2 lo in North America ram Panama an sopa chuan ai gupta Egypt kan ti mai 2-1 in an hne bokani amero chu mithen khat chuan he an result hi an ram khel te din mun enin a thatok lo an tia tin goal an chhuwa veka an match nung pathuma po hian chuwang chuan an tlar hnung po hi soi phui viau maila atak taka ala phui chuang lovani an tia an full back te hi du thu samin an che thalo ati thea chuba ka an defensive midfielder ten tlar hnung lampang du thu samin an pui tok lovani te po an tia adik na chen po a ummai thayani naktuk jing pi ka hianin an star player Neymar Junior in hliama wangin a khel theidon lova ani hi English Premier League ka forward tha Chelsea striker Joe Pedro le Tottenham forward Richarlison te aya coachina athan a ko kha ania amaro chu ti hian Neymar hi ramtana tuna in khel me ka record nei thaberani awangin an kaltlang puidon a ayo tur an ko chuang lova chuwang chuan Vinicius Junior te an poimo chho viawin arin omatin midfielder Casemiro hi kumsom thum palimin nito masela hetiang tournament a chuan abikin 4-4 formation an man chuan tangkai zual viau tura ngai ani tin Brazil coach hi padang dai ang reng de wania tunla ya chuan modern football a chuan abik takin coach ten an du danin an naute an player te an khel tir thina chutianga an du dana an khel tir chuan player ho hian an mania theina tak tak quality kha an sor chuak lovani an ti thina chu Ancelotti chuan adu velova mana club dang Italian club te naw de ho en kollaya ati sual thinte muchuakin ti mayang player reng in an thiam ang berin an mania athaber an puak chhuat theinan zalen takin an khel turani atia a player nei temilin game po a plan thinani aum zia bera chuan khel dan phung nei ma sela a player te a zirzelin a game a siam rem theya chu Real Madrid a en kol nun ber tumpo a an chakna lai ni a ama poina a soi kha ni a tuntruma hian enge an andon a hrial lova ama ero chu Brazil game a mu nom na tur chu Ancelotti noya chuan khang a player mi hrang entirnan thren khat chu annor lama tha defending lama thasi lo te an ni anga a thren chu work rate tha a thren chu tharum nga a thren chu ball ka nga tha te an ni a khang ho kha an theina sang ber pho chuak thei tur zongin ruam manna siam dona a khel tir don ni in alangani soinu Brazil hi World Cup a voinga champion chunni ma sela du thu an samlo kanti kha tun hna ya hian result an nei thalutuk lova World Cup hnung ber kum sang ni somni pahni Qatar World Cup a khan team thatak tak Switzerland Serbia le Cameroon tenen group khata an hova an group hi group of death te po an ti hiala an match masa Switzerland le Serbia te an hnia an match hnung bera an qualified chian to hnuwa Cameroon laka an tloma an last match bi ka an tlom hi chu a om thawa a chan chu an substitute player te an kheltira lut chiang to an ni awangin in hliam te a hlo oma tichuan knockout stage bi ka khan round of 16 a 4-1 in Asia team tra South Korea an sopa quarter final a Croatia ne anin machona anin hne to khop maya extra time to phlengin 1-1 in anin hne to ka
van doi thak takin penalty shootout ar Brazil hi 4-2 in an van duai ta kha ania hetia han en ngot chuan Croatia telaka po chungnung tura ngai nima sela aram angjong le footballer le club an nei thadana zirte po in han te in han khai khin taila ama ero chu mual chunga khatia ngot kha an ni bik thin si lova an thleng sang hlei theilova tun truma hian soi to angkhan player thatak tak abik takin ahmatong an nei tha atlar nung an nei tha keeper po an nei tha Alisonte Edersonte akan refurang Brazil bik takhi chu an ko te nge thang an ko lo te thajok ti thamani a chuwang chuan an chelovani ma sela ramta na an khela player sang an mimal performance a thattok lo wang hian ti minatura chuwang tak chuan tun truma po hian football expert te point champion tura rin kai zual te jinga anda ngam lowani an khelpui tur Morocco hi team chia an nilo kan ti kha world ranking a po tuna hian pasari na an hau meka an chung chi om chu Brazil ania Morocco hi Arab ram ania Muslim ram kan tiang chu an vun rong te an chezia hrim le an game kalphung po hi a African lovani Africa Commonwealth puya ram dang tenen an inang lova kan hanti na chan chu Africa ram abikin mi hang ho hi club levela te mimal angin ming han cherviau ma sela khovela footballer thaber choi moina te po handong ma sela a hlanga mi hang hlanga ramtan an han khel chia hian club levela namdang te ne na an khela an performance ka an phak to thin lova fiam thuin an ti thina a hlanga an khelin mi hang ho chu an a le tlat thina an tia an game a thing le thina pet pup zuai tharuma in na angchi tho khana ron kal le thina tin penalty choi khut te hun lo lu tu ka red ka than choi te chuba ka an ram chung politics bo ruak chia engemo hian atuam reng thina chuwang chuan mual chunga te hian a thut le han sat phut te hi an nga bi ka Morocco ero chu vun ngau lam rongpol arian lam khoi deuh an ni awang hian arab rawa po arian tha mingo te nen hian in an na tam tak an neya an ril ru po hi adai dewa adam dap maya thin han so phut ang chi po hi an nei lovani kum sang hei som ni pani Qatar World Cup kha Morocco ina World Cup voi ni an khelna ania ama khan an che thalem lova ama ro chu kum sang hei som ni pani World Cup nu ber ani chu khata kha chuan team thatak tak Croatia Belgium le Canada te nen group khata an omhova Croatia le Belgium chu country sa a sang tak thleng tura beisei an ni a Canada po kha an that ber kumani hialang a anti kumania ma se Belgium le Canada te an ne ve a group leader an ni a an match ma sabera ero Croatia ne anin ne to ka tloman nei mi alovani group leader an ni po kha mirin phak ba kani to a round of 16 a champion tura rin kai Spain ne anin ma chhonta Spain po hi an paltlang vele mayani extra time an khel puya ti chon penalty shootout an chakta quarter final a po Portugal kha agwata goal khat thun mangin an ne vele maya semi final a ero khami chung tuma champion tura an rin France an squad en po a team tha kha 2-0 in an ne talo hlawa eng po ni se khami tuma Morocco thlenchin kha asang ma Africa ram te jinga World Cup a thleng sang ber semi final thleng ma saberan ni a tin Arab fa te Arab ram te jinga Ismaila tha Arab ram te jinga World Cup a thleng sang ber record an siam bokani Africa ram te hi country anga tharum nga footballer thatchuana thatak tak ron chuana ni ma sela aram ang hian World Cup a hian an che thamo khopa kum sang khaja kwa som kwa Cameroon an ron che that wa khan quarter final an thlenga champion lai Argentina kha opening match an nge ani kha rang hlui deuh chuan Roger Milla te kha kan la rianga sang khaja kwa som ko kuma Cameroon player thajet ti chuan an re wanga kum sang ni le pani World Cup a khan avoi khatna aron tel Senegal khan opening match a France an ne phota chuan an kal jela quarter final an thleng hiala quarter final a England laka an van duaita kha ania tin Senegal hrim hi an turu ve avoi khatna na quarter final thleng theini kha aneb lovani ti chuan Africa ramte an re le wanga
kum sang ni som khan Ghana khanin rin lo deuin asamo gian te ho khanin quarter final anon ron thleng le a ti chuan an han re le dewa anu reilu tuk lawa sang ni som ni le pania Morocco an ron in lara ti hian an laro pui chhun zom ta zel ani a da hniam ngot chi an ni lova a chan chu Morocco hi Africa Cup of Nations champion lai an ni bokani Africa ram te zinga a ber ni na hau mek tu an ni a tin kumin kumtir khan an coach kal chuak ta ho khan a zonin met som pakua zet rom lo record te po an lo siam ta a pui ang reng de van ni an coach kha kum sang ni som ni pani world cup an coach le tun trum Africa Cup of Nations an coach Walid Redragui kha Traviau ma sela African Cup of Nations an han khela final an tlom che khan bo ruak neu newa omta ka wang khan abang ta a aya coach dang an la an game kalphung po a in thak ta hleka chuti rual ro chuan an coach har Mohammed Wabi hi coach sia ani lawani ti riat a tha ome amaro chu an soi sel ve na saviau maya a chan ber chu goal thun aya ma ni goal ven him ngai poi mo chi ania chu chuan a game hi chu ati mu nom lo deu an tia ama hrim hi coach ratakani a Europa po record ania Morocco coach ni ma sela Morocco mi le sa ni ma sela Belgium a piang ania Mohammed Wabi hi kumin Mars la atang khan an coach lui ni ta World Cup semi final khen pui tu le Africa Cup of Nations final khen pui tu wali takha aron thlaka kumsomli pakomi hi ahma chuan zirtir tu ani thin ani achan chin hrim hi thui tak soi tu ro ma football lama kala coach ni achak ema wangin azirtir tu na akal sana coaching lama a in mangta ti chuan Morocco under 20 team kha a enkol thina kumsang ni somni panga khan hne na achan puita hemi ma deuh hianin Belgium club underleg role thar ho enkol thina eu team ho chuta chuan ache tha ema player thatak tak enge mozat acher chuaka chung acher chua zinga chuan tuna Manchester City winger Travetak Jeremy Doku le Aston Villa midfielder Uli Tielemans te hi antel nge ani chu ama din mun hrim po ani a tin an khel dan hi adang dai kan ti don nge modern football ang chi hi an khela an in nortira an mani hi abet zoka an tranga ama ero chu ball an chu sak chi ati in rang lutukin counter attack bangin an nor thinani transition ang chi kha arang em an mani a chuan ball an chan vele an che phutarang takin an chuaka ama ero chu le lamina ball an chan rualin game po muan tumin game fan tak an chop chuak thinani tin Africa ram te zinga player nei thaber te po anti nga manga chu wangin qualifying a po khan an che tha qualifying match voi riat an khela an chak 5 veka draw po an nei lova goal som ni pahni an thuna an lama goal ni chi aluta chumi na a entir tak chu goal an thun thei hle a an tlar hnung po a phui hle ti na ani chu tin an game hi a mu noma a chan chu an chet ranna in nat an nia alai ni lo asira tangin rang takin bolan lupuya chu chuan ati mu noma chu ba ka an squad hrim hi an van nei na chu player no pangjok thatak tak le player ton hriat nga kum upalam anin chopola a in buk to ka an team hi a in khai ruala set piece kan ti mai free kick le corner an hlo om emema Arsenal an ang ti na ani berang chu taklo na layero an nei ve tho maya low block an ti maya an mani aya team te naw jok nia in ngai ten defensive game an khela an goal ma an intlar truth ang chi hian an buai thin ani achan chu counter attack mang na sa an ni awangin anor tua trana khatianga le lam box bula an tumpui te an in no to tlat khan an buai thung thina chu tiang huna man turero striker khan sang tak an neya tin player an nei tha em bokani tun truma an captain hi tun din muna khovela right back thaber an ngai PSG star player ania Ashraf Hakimi kantrianga Hakimi tila amitam tak chuan kanthre nga lang a defending a that ba ka anor theya goal po athun tam fiao maya African footballer of the year ni na hau mek tu ania tin
tuna Morocco ta na khel te zinga hianin international level a amaya goal thun tam chu pathum chawan omani chu chuanin aro puizia atar lang ome Ashraf Hakimi baga hian Brahim Diaz country anga Real Madrid winger ani hian awanglai amang chhomeka Real Madrid a hian beise anga khelna hmuna chan lo wangin aming hi country lar lutuk lo ani maya tuntruma Africa Cup of Nations a po khan goal nga thunin top scorer ania vanduai thak takin final a Senegal ne na anin trum khan penalty hla hlawa kha khan te min aming thatura pot niam zoka ama hrim hi a en thamani bowler antiang chi ball khal thiam lutukania Africa Cup of Nations khel zo ta ka khan soito angin top scorer ni in goal nga athuna goal shot trim voice som pakua anaya chung voice som pakua asot te jinga voice som chu goal zona akala goal zona shot nga berani tinan tumpuite penalty area bola khoina sa mema bola thiama wangina lupui tama voice som thum pasari zet bola lupuya bola thiam kan ti kha atlan chak tel boka dribbler kan tiang chi mi khal bum thiamania an tumpui te khalbum atuma huptu ma hupur ngai lova voice som thum pali zet ball khal tlang tumin etemane yani ani hi tuntrumbi ka chuan Ashraf Hakimi ba ka chuan Brahim Diaz en lo turania ani ba ka hianin hriat lo lutuk lo en tham fe an lo ma chung jinga mi chu German club ro puiber timayang champion lai Bayern Munich in lak lu tuma an be mek Ismail Saibiri ania Saibari hi PSV Eindhovena khelai ania Dutch club an champion zochova tun season liam ta khan he attacking midfielder hian inal na sanga goal som pakwa zeta thunani striker angin na khel thea ama ro chu striker pa ngai ani lowa attacking midfielder ania chuwang chuan false 9 kan tiang chi hian a khel tam berani khang kan soite ba ga khan tun truma ron lang sar tura an be tin tun World Cup rima mila mel riat lem lo ming ron cher thei tura an ngai chu an midfielder jersey number 6 hatur ayu body hi ania ani hian akum som pariat na amang meka French club van tlang lila akhela center midfielder ania defensive midfielder number 6 role baka box ru box angchi number 8 role po a play theya ani hi bola thiam khopa tuna hian he midfielder kumsom pariat mi hi European finalist nilai English Premier League champion nilai Arsenal chuan an midfield do lumtu atan laklu antuma pa makta duai somruk emok somsari manvel turni in aklap hi chuan an ngaya aman chungchanga hian an la indoor meka season thara chuan English Premier League kan hmu po abe sei oma bola thiam mema tin an fakna chu kumsom pariat mi lek ni chungsi in han chi ai le pressure sanga talboi anei lovani anti achu chu an fakna ania tin an striker kumsom thum pani mi Ayub El Kabi hi achanchina ngai nom danglam hrimma professional footballer ani ma hian kumruk chung zet chu mystery kan tiang chi carpenter na hi athoka tichuan athei angin a in khela academia hanlu na mu malpo anei lutuk lova aka pa dewa football khel kan tiang chi hinia mase rinlo dewin aronin vorchawatuna hian Greece club Traber Olympiacos a khel meka professional football alu chil nuwa goal zatni le paruk zata thun toni hei po hi a khelani chuan achut tilutuk to lo mai thei boka kumsom thum pani mi ani to awangin achan chin hrim angai no awang hianin chik aphu viawin a hriat bokani khakha team pani te din mun tlang puyani han soidon chuan a chipa han chip don chuan chip tham fe ania player tha an nga duna engpo ni sela an pahnia in khel tur bi khi an grupa team trafal pani te in machonna ani don awangin ache thazok achak zok hi group leader anni zui te po arin oma apik takin Morocco hi an chak chuan in rin tok na an nga zual sawanga sang tak an thlenarin oma tiang che chuan Brazil po hi an chak chuan in rin tok na nga zual savin sang le zual an thlen arin omani in khel en nuam vekule